الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل السواك وخصال الفطرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وامتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع. وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu safaru minye hijira sankalo fulana bisunye o fulanai miladi nasarau ka jate ba fula ani muga ani nani sankalo shegina bisunye o woro nai ambe dawda bugu masjid rajabu ambo kono درس الحافظ النووي رحمه الله أكا كتاب كنو رياض الصالحين باب فضل السواك وقصال الفطرة. فسمن جمعنا دا جسليلا أني دان چوكو نيومان نيونوني حدما دمبو كانو ولو بوندامبو دي كنو anya hadisa udok kalala kateme di hadisa min kalanan kawanne Aisyah radhiyallahu anha karisa min amba Aisyah ma alaka je kabwama qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akola kachiden kola katanuna kisibaka ashru min alfitrati ko ciiden ko kota be o ye dancogo ñuman de dancogo mo ñuman min ni hakkili ñuman ni adama den dancogo bukkanu kota o kota folo ye jumay qassu saribi min ye ki nun korosiw ku kofe min nun korosi jañana ka kofe ka do tige ka bola fulanna wa ifa'u lihiyati aniki bombo shibila ka janya ikana fenti ga lai kana di komu ka faranfansha bina chogomi waya fulanna bombo shibila le akana di akana tige sabana wasiwako aniki dagese o dagese akera sayya keni kalaye komi gese sugu munum bambolo ube ya keni bolonkono ya keni borosuyo ki dagese nani na ustinsaqul mai anika ji samaka do innun kono kapo o nani nay duruna wa qassul azafir aniki kasoni kutige worona wa qassul barazim ani bolon koni kuru nono kuluko
barajini ye balon kani kuru munun fulete kulu ko parce que nogo bese kadda u kono waye joli nay ha woruna wolon fulana o neti fili ibiti minye kamankoro shi ko bogoti eska waye wolon fulana segina wa halqul anat minye barakoro shi ko di konontona wa intiqasul mai niye bana kuta ke ki yere seneya qala rawi minye hadisa mafulanye ako wana saytul ashirata ko ale nyinana tanako illam takuna almadmadatan me akofo obeke da mugurule ko nyinana tanako me abeke da muguride fo obeke da muguride ka jido ita kono ka ko ka mugure ubena franfansia qala wakiyu wa huwa ahadu ruwatihi wakiyu ko hadisai mafula bagaw dode wakilu ye intiqasul mai yani alistinja ko intiqasul mai la nyene munye ku yere senaya niye sugune ko be bana kote ka ki yere senaya rawahu muslim ni hadisa muslim yabo البراجيم بالباء الموحدة والجيم هي فقد الأثابي براجيم يمونye باو debe tommi kelende bala ani jimu bolonkoni utugu yoro inde do wa infa'u lihiyat bombo bilali manahu amana jumaye la yaqussu minha shay'a ikana foitige kabuy bombo sila paramfansa benakola imamuna al-hafiz an-nawawi be mugawdela munu abu bolo foite bo bombo sila itatige ite foitige kabwala wani ibnu umar radiyallahu anhuma قال سمع عبد الله بن عمر ملك جه كابو فلا بما ان النبي صلى الله عليه وسلم كابون نبي ملك تنونا كسبك قال اوفوا سواربا واوفوا لها كيدن كون نكروشي ايو تيغي كو بويه مي اي يا فبومبوشيما منتفق عليه بخاري مسلم بن حديثين الصراح نندو نهدي سسره لا هذه بقية قسال الفترة علي هذا مدى دان چوغو نيوما منون نلا هلا نيوما منون كدي هذا مدى ني حكلي نيوما بولو حكلي نيوما بي بولو لا هلا نيوما ودو دان چوغو نيوما ودو ولو حديثا ولو دان چوغو نيوما تو ني حديثا نانا ولو ديدا وغد سبق حديث ابي هريره رضي الله عنه أورتك حديث فورا كتم على كجيك أبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفترة قمص وتشيدين كو دان چوغو نيما مني علي هذا مدين داوكا كدورو دو القتان بولوكولي والاستهداد أن بركروشي ديني وقص ساربي أن ننكروشي تيغلي وتقليم الأذافيري ani soni tigali woneti bili biti ani kaman koroshi bugotili wa zakarina anna al-arbata allati siwa liqitani la tutraku fawqa rabayna yawma anya fo kateme anko o tay min fora o yorola ni bolokoli mbora la nani ikanu toye kateme tilebinanika anyo fo kateme لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك فسك تشيدن ديو أوفو كو أوقتي كي أوين سوني نونكروشي باراكروشي كمانكروشي تشيدن كوي كنان نونم بلا نو بتمه تلبينانيكا تلبينانيكا نونم تيجي كابوي
أما حديث عائشة ففيه أن الفترة أسرة قسال ما أما عائشة كحديثين عليكو دانشو نيوما منو وكانونيندو سريالا وتاندو منها ما سبق في حديث أبي هريرة كومنون تمنا أبي هريرة كحديث لا أولو دوبالا ومنها ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها كومنون فنا فورا أمبايشة كحديث كونو أولو بهذا مدين دانشو نيومالا منو فورا أبو هريرة حديث كونو أولو بالا منو فورا أمبايشة كحديث كونو أولو بالا دون حديث أبي هريرة رضي الله عنه منو فورا أمبايشة كحديث كونو لو فنا بدانشو نيومانا منو مفو أبو هريرة كحديث كونو جمع مفو أبو هريرة كحديث كونو نو فورا أمبايشة كحديث كونو ومن ذلك إنفاء اللحيات أبو كونو كبومبوشي بلا فإنه من الفترة هذا مدين دانشو نيومامي ni akanyi ni alay hada madin dawuka abodela bombosi bilali وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنا ابن عمر كحديث الله كجي كبواما أفلا بما نافا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاء اللحية ko ci den nyamarali ke ko bombosi kabilade ibn umar ka hadisa yira ni nyamarali fana nana kabo ci den bolo lesiri la wajibi de do foni del la wore nana kabo wajibi ka واللحية قال أهل اللغة إنها صار الوجه واللحيين يعني الأواردا وصار لقدين فهذا كلها من اللحية بومبوشية جمعية لغتكم بلو بومبوشية دي شيمين بو إتمام فلانكا أني شيمين بو بومبو كولوكا uba fondinde mako bomboshi shi min be boy tamam fulaka ani shi min be bo bombo koloka ninde toko ko bomboshi wa masharibu fasabaga al kalam alayhi min nunkuro shi kuma kera uka kateme wa infa'u lihiyatu bomboshi bilali yani irqa'aha وإطلاقها وتركها على ما هي عليه حاجة من الفطرات بومبوسي بلالي مانا كبومبوسي بلا أكاجانيا إيكا أتو أكبو چغولا أبورا چغو مبلا هلا من أتو أچغولا إكنا مغلا دان چغو نيومان ديرو التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها dan chugo nyuma dero dan chugo nyuma minni ale hada maden daka ani nayi hal ake hada maden nye koro na kanyi hakili nyuma wala annaha min alamati urjulati dawo bombo shiye hada maden kaceya da fali tamansede bombo shi cela ikaceya da fali tamansede do bal wa min jamali urjulati cewu kan masiri da ya bomboshi wala haja fala yajuju lil insani an yahliqa lihiyatahu awanninka atid daga hada maden yake ka bomboshi di fa in fala faqad qala fa tariqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'amuru nimmo min yika bomboshi di iye cide soso iya ciden ka sira soso iya ciden ka nyamurkan soso bombo sidila iya ciden ka tasira soso iya ciden ka nyamurkan soso wa ghafi musabahatil musrikina wal majus awa ibna mushrikun kala dagalila anin majusiyan tile batolaw ibna mushrikun kala dagalila ani ubon ko nyogonyali ani majusiyan bombo sidila koni lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala paske nabi nyuma la kataruna kishbaka ko qaliful majusa wal musrikina wafiru liha wa afu sawariba
hadisa kono hadisa minana muslimu kono ciden ko aye majusiya soso aye mushriku fonko nyonya ku soso wafiru liha aye bombo ci caya wa hufu sawariba minyin nin kurshi aye wotige ولم يكن الناس يعرفون حاجة بنو سمينكم من يبومبو شديه مغو سلامو تنتو دو كاكورو مغو تنتو بومبو شدي دو كاكورو أي لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية سلامو تنتو بومبو شدي دو كاكورو قرني سبا bal ibn semin bombo sidina na wakati mi abena fo silamu kateme utunte bombo sidi utunta do bal kan badul khulati jalamati idha aradu an yu'ajjiru shakhsa halaqu lihiyatahu akubala kum mudo tonyali kelaw munu nyet tonyali kelaw danteme kelaw tonyalila nu ba fe kam mugo min jangi ka koro bi bombo sidedi munu ye danteme bagaw ye tonyali la nu ka tonyali danteme lendo nu ba fe ka mogo min nyangi nu yumina ibi bombo sidedi wa haja haramu alaihim kasro o ye haramu ye uka li'annahu la yajuzu tajiru bi muharrami parce que teddaga ikam mogo nyangini haramu ye lakin qasidi bi annahum kanu ya'udduna haliqa lihiyati muslatan وتاجيرا واجابا بنو سمنو كو كاسورو كم غنيانغي كا بومبو سيدي اتبede haramu do me ako aleka lanyine munye mogo folo i bombo si ko tunka gele u bolo udu tumbe niye mogo ka bombo sidi uba jate mina yi nin juguna yede iya nyangide iya la jabade mogo ka bombo sidi li udu tumbo o jate mina nin jugu yade kata mogo ma ani mogo nyangile ani mogo la jabali bombo sidi tumbe udu bolo la jabali de amma bada أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها ابن سبيل كتمامي كافر يسلامو كدغو مرا كافر دون سلام دغو لك سلام دغو مرا وقتمي مصر أني شام أني عراق أني نونون يغنى نونون تنو ودخلوا على المسلمين هاجل عادة سيئة ولو يدين نلا دجو دو سلامو لا وهي حال كلية بومبوسيدي تمامي كافرو يسلام دوغو مرادي ودونا مصر اني سامي نونو اني عراقي نونو انو لا نيغونو كافرو دي نيلا دا جوغو دو سلامو لا كافرو دي نيلا دا جوغو دو سلامو لا بومبوسيدي صار الناس لا يبالون بحلقها مغو لبنا كوتي بومبوسيدي لا بل كان الذي يوفي لحيته مستنكرا في بعض بلاد المسلمين في بعض بلاد الإسلاميات أقول بل مغودو يري أمين بيكا بومبوسي بلا ننكر لي بيكا كسلام دوغو دولا يري أتكو منك جمانا يفولي مين باكا بومبوسي بلا إدي يكو جوغو كلا ننكر لي بيكا إديكا ko parce que yika bombo sibila ki ka di ka soro fulo silamo tunto de odi adu muhammad lamini sinqiti aba istimbatu ke ayala ya buna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi rashi adwal bayanu kono ako sheba munu nu ye farash ani urumi nu yukele kumina ku kese e wasilama duguye ako bombo sidi la kelen tunte wulula bombo sidi la kelen tunte wula silama tunte bombo sidi do kafiru de nana ni la da juguye kado silama jamana wula kado silama wula kake silama dugu dola min yere bi ka bombo sidi la nankara libeke edeka وهذه لا شك أنها مصيبة وهذه لا شك أنها ماشية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمسينكو شكتالا
min fulen ni bombo siddi ciden so solide do wa man yasi rasula sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah ni mo fana ciden soso ye Allah soso wa man yuti rasula sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah ni mo min tugura ciden ko ye Allah bato wa ja ubutali al insanu bi ahadin min aqaribihi yahliqu lahiyatahu ni Allah ye mo min lajrabi ni balima suru doba ka bombo siddi fal wajibu alayhi an yunasahu ni wajibi lembe eka ibali masru bombo sidila ika konan jakai o yubayyin lahu li haqqa ika tinya bangai amma hajaruhu min yeki retige ka bwala ki datigala fa haja hasaba al musalaha ibo kani silamiya musalaha kallah alai idza kana hajruhu yufidu fi tark al masiya falyahjuruhu ni yere ya don ka bali masru min fulen ne nya ba ka bombo siddi nye konnan jakaye nye tinya bangaye ama dabila men ni yere tige ka boala o beke sababu ye abe bombo siddi toye yere tigala pura ka bombo siddi toya kala puta toye wa in kana la yufidu aw la yazidu li amra illa shiddatan fala yahjuruhu men ni yere ya don ni yere tige ka boala o te foy nafa ube obe do fara ko geleyali fo geleya kade fala yahzuruhu kani datigala kani yere tigala ni yere ya do kini yere tigala o te foy nafa ube obe ko geleya yere de kata abolo kana idatigala o wakati lianna hajra dawa'u parce que min ye datige furade do yustamalu haythu yanfau ibe barake na yorola de aben nafa ke yoromi wa illam yanfai fa inna li asla at-tahrim hajr al-mu'min ni reyado datige te mu'min nafa lesrila haramu yalendo ki datige mu'minila ibe to lesri kay kan datige la datige mugola masal hadde belaje ninyin datige karasala be ala soso minna ba dabila idatige la min ninyin datige karasala te foy na fama abe dode farakala soso kayre kani datige ninna parce que datige ya furade ibe barake na be nafake yoromi de na ten nafake yoromi lesri la haramu yara iki datige mu'minila li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyuma ka kuma ko salaka tanuna kisibaka la yahillu lil mu'min an yahjura aqahu fawqa salat kidan ko te daga mu'mini ye iki datige mogola katemetile sabaka yaltaqiyan nafula be beshirala fayuridu haja wa yuridu haja nimba kodin nimba kodin nimma akanu ke wa khairuhum alladhi yabda bis salam mu'minu fula min datiglen be nyogonna u fula so hera may juman jonye min folo ba to nyogo damina ni folie pour datige ka boy balma no semira mohullan ni yoro la folo ye bombo si ti fonni chogola aw balma bombo si di majhabin nani be baka ko bombo si di le haramu ka dipew ube benne boka ko o ye haramu u ka nyogo soso ben yoro juma ka do tige ka ba don ke boka nyogo soso bo yoro de la ima dipew me ka do tige ka boala munun ko bombo si do be tige ka boala utara bunu umaru ka ke wale de nofe ko abdallah bunu umaru tunkera na tara hiji yorola ko aba abolo ke kaka bombo si minate ko ni min tora o kofe abotige donc do tora ni nofe ko bombo si na janyana ibi bolo fa ka bola to min be to kofe ba tige de ita toy bunu umaru ka ke wale imposo do fana ko ayi ciden ka hadisa nana hadisa sima sa ciden bolo ko ki ka bombo sitike hadisa nana de arqul liha wafiru liha awful liha aw afawliha
arruqu aya janya wafiru aya caya awfu aya yafama kolo nana ciden bula bɛɛ b'a yira bonbosi ka to a cogo de la waqiru riqu wafiru awfu bena afu bena kelima nani riqu wafiru hafu awfu nin bɛɛ b'a yira bonbosi ka to a cogo de la a tɛ tigɛ dɔɔni kɛ b'a taara nin nɔfɛ foyi tɛ tigɛ bonbosi la imamu na Nawawi hafizu Nawawi bɛ olu la bon an ko bonbosi juman don an ko bonbosi ye min ye i bonbo kɔlɔsi min b'a kan ani taman fila ka taa kolo min filɛ n'a ɲɛsilen bɛ tilo wɔɔ ma tilo fila wɔɔ i taman fila kɛrɛfɛla kolo min filɛ n'a ɲɛsilen bɛ tilo fila wɔɔ ye ma si min bɛ a ta o la ka jigin o de tɔgɔ ye ko bonbosi kolo min filɛ n'a ɲɛsilen bɛ tilo wɔɔ ma si min bɛ falen o kɔrɔ ka jigin kana bonbo kolon kan o de tɔgɔ ko bonbosi qamusul muhiti lugha kitabu aye bonbosi kɛ nin de ani hadisa sale cɛbaw ko ni ciden bɛ olu ɲɛ n'a bɛ salli n'u ye salli fana k'u tun bɛ ciden n kan kalan dɔn bitahariki lihiyatihi riwaya dɔw la bi iditirabi lihiyatihi k'u tun bɛ ciden ka kalan dɔn ni bonbosi lamaga in de o ko ni mɔgɔ b'i ɲɛ salli la ni i tɛ a ka bonbokolo si lamagatɔ ye i bɛ taman si de lamagatɔ ye i tama ni bonbokolo si min b'o kɔ o de tɔgɔ ye ko bonbosi a janya dan ye mun ye harisa mana o la ka janya dan fɔ an ye mais Sheikh Albani b'a kan ko ni bonbosi janaya n'i y'i bolo fɔ ka bɔ a la tɔ ko n'i ma tigɛ ko haramu don ko a bɛ jate isibalu ye ko a bɛ komi ni fini tɛmɛna ale kabakuru fila duguma o ye haramu ye cogo min de Sheikh Albani bolo n'i bolo fa ka bɔ bonbosi la tɔ min ma to n'i ma tigɛ k'o fana ye haramu o cogo la mais Ibn Sami rahimahullah a ko mɔgɔ minnu ye nin fɔ a ko la sakanna haja qata'u fi fahmi a ko si ka t'a la nin ye qata'u de hadisa faamu la nin ye qata'u de a ko si ka t'a la nin ye qata'u de hadisa faamu la donc bonbosi janya hakɛ ma fɔ la hadisa sahadew Bunu Umaru ka kuma min filɛ nin ye minnu ko foyi kana tigɛ ka bɔ a la u ko hadisa salema sabati ciden bolo ko a ka tigɛ hadisa nana ciden bolo a b'a fɔ bonbosi ka bila de Bunu Umaru ka kɛwale min filɛ nin ye sɛba ka yɛrɛ jija ye ni sɛba y'a ka yɛrɛ jija dɔ kɛ a ka istihadu ni ciden ka hadisaw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ ciden ka hadisaw de bɛ ta ale ka istihadu tɛ ta Bunu Umaru ka istihadu tɛ ta ciden ka tɛ sahalenw kɔrɔ kɛlɛ filanan u ko minnu ko a ka tigɛ wagati bɛɛ Bunu Umaru ma baara in kɛ o cogo la Bunu Umaru ye baara in kɛ istihadu de la Bunu Umaru tun ɲɛ de n'a taara hiju la ou bien al-umra Bunu Umaru n'a taara hiju la de ou bien al-umra na a b'a kun dilen kɔfɛ a bɛ bolo fa bonbosi fana la ni tɔ min tora a b'a tigɛ aya in kosɔn ale ka istihadu ni aya ko muhalliqina urusakum wa muqassirina Bunu Umaru bolo ni aya ka ko fula nka baara kɛ no kunkolo kelen a yɔrɔ dɔ tɛ se ka di ka yɔrɔ dɔ kɔfɛ donc ale b'a fɛ fana ko fula min bɛ aya in kɔnɔ ale ka baara kɛ no fula bɛɛ ye fana pour ale ka baara kɛ ni ko fula in ye kɛcogo wɛrɛ t'a la ni kun dili tɛ ani ka dɔ tigɛ ka bɔ bonbosi la ijtihadu y'a sɔrɔ nin cogo de la aya in de la ko pour ale ka baara kɛ ni aya ka kuma fula ye donc bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kunkolo kelen na donc a ye nin tawili kɛ n'a ye kun di a bɛ bolo fa bonbosi fana la ni tɔ min tora a b'o tigɛ pour ko ale ye baara kɛ ni aya in ka kuma fula in bɛɛ
bunu maru tatu nyeninde mais akasti hadu min fulani nyanyi ci den ka hadisa bora nyokon koro et puis ale tumba kede na tarabato yoro da hiju yoro na te hiju yoro la tuntake donc o tese ka ke delila ko ka dotige ka boy ka bombo sita wala kuma sahale bombo si bora chogo me bella halam na be to o chogo de la foite tige ka bola ita ko fete foite tige ka bola iba to a chogo de la a janya dandu hadisa sahale manala min de la ka me ibnu usmanu ma uko bombo si janya danye munye ako urukubatain al urukuba ako ni ka bombo si seri ka kumbele ma wakati mi na aslemenoka do tige ka bola kumbele akwa janya danyi kumbele de na seri kumbele ma wala nim faraloka o dante mina sisa o kana fufu ino fo ibatige sino damma fola donc ninka famu bombo siede si munum be boy tamanka ani bombo koloni nya bombo sie a janya dantala munun ko akatige doni ke bako ko kuma sahalenta tetega be to a cogodela har na ya doni ke bara bele bele baw ya fo u ka fasa mantani u ka fembu ye no nyona doni ke bako ya ira tigeli ya katawi abeto a cogodela nan bora yorola anfaqa ale anfaqa woyede shi min be bo dawolo dugumata shi min be bo koroni uba funinde ma anfaqa nimbe konte bombo sila uba te konte bombo sila majahabi wala imamuna maliki de ningela ya kateme beka maliki konni ndili haramude ale anfaqa imamuna maliki ko kama jahabi la ko be jate bombo sidela maliki rahimahullah leka majabila ko anfaqa ako bombo sidi radili haramu Umar ibn Abdulaziz kato silamo kanyema yala be kiri tigela atumba fika kiri do tiga ko uka shere nati chedo nana ko ubeke shere chei bombo si mbeba chokola aya bombo si bila mi anfaqa o tigelendo nyode fonko dawolo dugumala si dawolo dugumata parce que dawolo yofula de dawolo dugumata dawolo sanfeta be dawolo dugumata si mimbe bo okoro anfaqa yo ode imamuna malik wa dili haramu umar ibn aziz cedo nana ko abeke sere ye ko dola Umar ibn Raji ya lajja ya sura an faqa o dilendo o tigilendo Umar ibn Raji ko etto ako netto ko karasa de ako ay etto ko te karasa de yede na tifu bombo si du bogoti baga yode Umar ibn Raji ya ka sharia sag ama ka sharia mi Sheikh Salih Fawzani ko tumamu ya nyininka anfaqa abe bombo sila o bate bombo sila aqul la yazuzu halqul anfaqa hiya min al-lihya ako anfaqai dawolo duguma tashim min ba kuro ako adilite daga bombo side do Sheikh Ibn Baz akon an faqa dili ya haramu ya bombo side do Ibn Jimrin ako an faqa dili ya haramu de abe konte bombo side la Ibn Usaymin rahimahullah ako an faqa ako ate konte bombo sila ako me ato a chogola kana tige fonna yi ce duguya wakati na kera chogola yi ce duguya ube ayi degu ka itoro chogo dola ibe se katige me ato akalla halala me ale ko nete bombo sila ate bombo sila me shegun nonu nya konte an faqa ani majal malik ulu ya konte bombo side da dile haramu bombaji koy kana di haramu de Sheikh Salih Fawzan ko haramu do kana di abe konte bombo side la Ibn Jibril ko haramu do kana di abe konte bombo side la donc balma bombo sika ko fule ninde
amba setu tumbe kalide walle je jayanna rijal billiha atumbe kalnan kalini masami nye chewu masrini bomboshiye donc bomboshiye abe che ka cheya dafali deira bomboshiye che ka masiri de bomboshiye chiden ka nyamar kande ye bomboshi dili haramude mogo minye bomboshi dibe duma kaiba diwati biye kabaira junubuke shagal bani ko ni mogo min dumelembe bomboshi dili ka bomboshi teye ela masinin de be bolon sogoma kalaje ka boye ateye ela ibadi ako eye muso bonko nyogonyade lana allah almutasabbihina min ar-rijal bin nisa akuy bodo hadisa kono ni ciden ko laye cew danga cew munumbe muso bonko nyogonya ako mogo min na ateye ela yere de to wakati be badi ako be do hadisa kono muso la degere kala de ye wala mbalima nunun ka famu folo silama tunte bombo si dido mais si ça de kafiru donne silama jamana una kumara u ye bombo si dido silama u chela fo akera ni mugo minye ka bombo si toy nankarali beke edeka ambetani hadisa toy wa mimma jida fi haja li hadis ko munun faralani hadisaka al-istinsahu min al-fitrat amba se to ka hadisa min fule ko munun faralaka ka jisama ka do nun kono ka bo dan cogo nyuma de do dan cogo nyuma munun kanye hada madaw nyekoro li annahu tanjif parce que gi doni nun kono ka sama ka do ka bo kin nun kono na ko seneya de do nun kono na seneya li de do wa ijalatu aja lima fil anf ani nogo munun be nun kono ko bo ko wuli ka boy fa huwa taharatu seneya de do wal sinsagu yakunu fil wudu men nin koni nin nun koli min fule ne ka jiddo akono ka sama ka do ka bo abeke saliji de la wa yakunu fi ghairi al wudu abeska ke saliji abeska ke fana yere ni saliji yerete ni yere yado innun kono na nugura ko do fendo donna kono ube puseri do donna kono ibese ka ji sama ka do ka finya ka bo puru nogo en ka bo kono har ni salijite kullama ahtajitan ila tanjif al-anf fastanfiq al-ma ونزف أنفك وقت ni hatagirala puru ko inni kono nako ji sama ka do nun kono kabo ikinu ika senaya wa haja yaqtalifu bi ikhtilaf an-nas mais obe bonyo konkoro ni hada madon te kelenya chogomi nuin koli mfana abetani hada madon ka ke chogodela wa minan nas man yahtaju ila haja la yahtaju wa minan nas man la yahtaju ila haja illa fil wudu mogodo be minye ka jisama ka do nun kono ka bonni kinun kono nako ute hatagiyala abada kake misallijite wa minan nas man yahtaju ilayhi kathira mogodo fana be ube hatage kake wakati chama mogote la halakilena nina wa min zalika aida ay min sunna fitra abe sunna wala sunna munun hada maden ka danco nyuma do al madmadatu da muguri ka jido da kuno ka muguri fa innaha min al fitrati abe hada maden ka danco nyuma udela lianna fiha tanjifa li fammi parce que da seneyali bo ofanala wal fam yahtaju ila tanjif liannahu yamurru bihi al aklu wad duhun وما شبه ذلك دابه hatagiya kanas kata seneyalima parce que dumuni bettemenaye tuluma fe bettemenaye uluna nyugonaw fa yahtaju ila tanjif abe hatagiya ikida ika seneya fa kanat al madmanatu min qisal fitra da muguri dan togo nyuma munun nu hada madaw kanya hada madaw nyekoro da muguri bala da kole bala ومن ذلك أيضا الاستنزاء أبو تشوكو كلنا أبي هذا مدين كدان تشوكو ولا دان تشوكو منون كني كي يرسنا يا استنزاء وقد فسر وكيو انتقاص الماء بأنه الاستنزاء وكيو عليها فسرانيه كو انتقاص
الماء كوي جمعي ويستنجاء دي لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإجالة أجا بس كي استنجاء سنيالي ديدو يرى سنيالي ديدو أني كنوغو ولي كابويلا استنجاء يموني ني سوغنة كسيسا ني جيبه استنجاء يبه جيكي كي يرقو ube ni bana kutake ibe jike ki yereko ka sobe nko ka boninde to ko sinjaw al sijimaru waye ka kalake ka wuli ube ka musara ke ka wuli folo la sijimaru de tumbe sinjaw tunte ka chaya folo la sebo tilela folo la ni mugo tara kungo konona la ibe sijimaru de ke mana yesugune ke ibe fara saba ube kala do ibode ta ewa sugunei kwa sugunei salo ka boy ka senya ka boy ba fo de ma asizimaru kidan ko ne ba kai ka ke ne kala sabai ube ka ke ne duru ya ka ke joni ube ni bana kutake folola ni tara kungo kuna ye bana kutake aya sori ni jite ta nyogon fe ube ewa kabakuru sabake ki ko fela seneya ka bana kutai joshi ka boy ube be bogokuru doke ka bana kutai joshi ka boy ube kala do iba nyine ka bana kutai ka joshi ka boy ne oye ube finin kolodo iba takire joshi ka bana kutai joshi ka boy uba ko ninde ma astizimar bo istinjawu yede niya keni jiye sugune ko fe je takire ko bana kuta ko fiye ji takika ewa bana kuta boyoroko uba ko ninde mal sinja silamiya kaddan ko nyumande do inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirina do ko ninna na ko ba dunke wala ko ala yutanu ko ciden ko ala yutanu ewa ni seneya e o seneya juma ko an nanye kala ke kanyere seneya anta tola ambe ji fana ke kanyere ko seniya dafale ñu oye o min zalika ayda bola tuguni qasul barajim abeddan ci ko ñu mawda bolon ko ni kuru yoro ko lu fana ko qala al ulama al barajim jam burjamatu barajim yede burjamatu farle ñogon kado ba fo barajim wa hiya al mafasil allati fil asabi o yede kuru dam munumbe bolon ko ni la وهي مسفة الأصابع بولون كونو فرافرا يرو ديدو فإن مسفة الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنجير بولون سمينو كو أكو بولون كونو كريورو منو فلنو ينيد إوا كونو ناي وبي حتاجيا يكو سنيا أكثر من جاهر كتمه وكفلكا لأن جاهرها ممسوه باسكا كفلاي علي إوا نغولندو ale dala kenyene do ngulenda fule bolon ko ni ko fila ni ya kete kurukuru bewa ha me ni kono na lajete nunun kurukuru lendo no be se ka da nunun kono no se mun ka fo chokola me do be baraji me ke ko fila nunun de no be te kurukuru lendo wo kurukuru faru nunun be nyogo no be te nyogo no be se ka da akono do be baraji ni ke bolon ko ni kuruda ko fila wude ika uluko nogo be se ka daw kono ne do simi rahimahullah alayya ke bolon ko ni kurda kono na wude sisa ako parce que ko fela ale dala kenyele do de annugulendo lesa fi shay'un yuhtaju ila tanjif aksara fente mimbe hataga kata seneyali ya kachaya wa fi hajali hadith no siminu kwa benni hadisa kono dalilun ala infa'a lihiyati delu labeni kono ko bombo shikabila delu labeni hadisa kono ko bombo shikabila ma kaunihi muqahalafati lil musrikina min qisal fitrati kafaraka bombo shidere ka mushriku fonko nyogonya ku soso ewa dancho go nyumon abu ulu fana la dancho nyumon fana dode do fayandafu bi jalika subhatu man sabbaha aben yono ni nenye subha do be subha minna nyaamira mugo do bolo o yejumaye wa qala inna min al kuffara al yawma yu'affi lihiyatahu
mana jumambe subhanyo ni sisa bombo siddi musirikun sosole fonko nyogonyali bala kele fulana min sunanil fitra min qisalil fitrati dan cogo nyuma munu ni ala ya hada maden da uka ube ni ala ya hada maden da nu kadi hada madawnya abe ulu kono bo nanko dan cogo nyuma nono abe ulu kono abe subu ha do nyoni o ye subu ha jomya mogo do ba fo sisa ni anko silamo ku ka bombo sibila mogo do ba fo sa ko ay kafiru fana bu ka bombo sibila kafiru bu ka bombo sitoy afala yaliqu bina an nuqalifahum wa nahliqan liha yala makka ka an yanka kafiru sosowa an kan bombo sidiwa parce que kafiru bu ka bombo sibila sisa wa nahnu unzuru wali aizu billahi bunu sabina koy kallaje ambe tangani na lakantanga wasawasati shaytan eka shaytan ka waswasu laje katanin tikuma fa naqulu inna infa'ahum lihiyatan taba'u lil fitrati ni mo min yen fo ko parce que tiden ko bombo si kabila an ka kafiru de fonko nyogonya si sa kafiru bu ka bombo si bila an fanan kan ka bombo si di an ba fo ayi ni kafiru yu ka bombo si bila u yeddan to nyuma do de ke wa nahnu ma'muruna bil fitrati an fanan nyamara lendo ni dan to nyuma ngeli de wa sabahuna hum fil fitrati wa sabahuna hum bil fitrati fa innana la namnahum ولا يقتري أن أجل عن الفترة من أجل أنهم وافقونا فيها دون سمينكم كل كافر يا أون لدك نندان تقول يوم كليلا أون توبالي كو كناكي دونك أتيك السبب يفنا كو أون كبود دان تقول يوم إنكو بسكي ولو يامبين يغني على أون تبولاني ويه كما أنهم لو وافقونا في تقليم الأظافير أبيكم إنسان كافر يامبين يغني سنة تقليلا فإننا لا نقول نترك تقليم الأظافر أو نتافو دونك سلامو أو كبومبوسي أو كسوني تقليتو ينتوفو نكافر يامبين يغني سيسا وبوكا سوني تقل أنتافو أو كسلامو فنانكا سوني بلا بل نقلمها أو بانكا بومبو أو بانكا سوني تقل وهكذا بقية الفترة أو دانتو نيومان توين ببنين تقدر sunna do on kake nyamar kono on kake har ni kafiri mi nyoke kambe nyonya ka faranka ola o tayira ko an ko to ida wafaqna fiha al-kuffar fa inna la na'dilu anha dan to nyuma tobe ben ni chogodela ni kafiru nya ambe nyonya wala an ta toy an ta kele toy ko pasu bake wallahu al-muwaffiq ambela dalala kambe sababama walina alam akwanka do أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء ثم مسلج فورا أكو أنكادو كافو سلج تالي كجي تاما بارا كجي تاما بارا نيغونيا سلج تالي لا أو لقصولي وبي كولي كجي تاما إوا كوني جي تاما وبي كسلج تالي جي تاما داخل في قول الله تعالى وبيدو ألك كما كنو يا بني آدم قدوا جئنتكم عند كل مسجد ألاكو هذا مدو أياكم مشروع منا صلي رولا وكلوا واشربوا أيدموني كاكامي ولا تسرفوا كنا دانتمي مانا نيبي صلي جيتا كجيت شامان كي صلي جيتا لا إسرافو دانتمي دو نيبي كو كجيت شامان كوني جيت شامان danteme de do abedo ayen kono ala ko ay dumuni ka yema kana danteme innahu la yuhibbul musrifin ala te danteme ba hawfe ولهذا قال الفقهاء ورحمهم الله نيمbe koso famo ba ko doni ke ba ko ala ko nema yukrahu al-israf ko danteme ji chama na salliji talila kube kolila ko makarhudo ko konendo ولو كان على النهر الجاري هاري نيبي كوبولي لند كرفه هاري كوبولي لي كوباكي كبولي باكي كسالجي تا اودلا وبي باكي ككو اودلا كانا كولي جيتشايا كانا سالجي تشالا اسرافو دو فكيف اذا كان على آلة
تستخرج الماء من جوف الأرض أكو تشغدي نجيب بوني منان دودي منان منا بجيبو دوغو جوكرو danteme be ko de lawa parce que ne don ye orobine dayele sisa nu be ko ibe alakali orobine de tiana ni jibe po ni don ye orobine dayele sisa salijita ibe alakali ko wore de hari ko bolile danteme mani salijila danteme mani ko lijila janka an ka jiumbe boni ewa minawun do de dugu jikoro fali hasilu lanyene anna al israfa fil wudu'i وخير الغدوء من الأمور المجمومة لا يني مونye kadante me salijila ube salijitana ko de do ko munul la gosilendo wodi ato ahmad ibn hanbal kam man kutula ko ni ahmad be salijita har abe salijita yoromi ate nyigi kosobe abe salijita yoromi akar salijita no ate nyigi ko wakati dola yere ne ahmad ibn hanbali be yoro dola na be salijita ko aka kalande be do adama e ahmad ni mo ce ku kana saliji noye no ba fo ko atese salijila tellement que jite po tellement que ni ji chamante po ahmad ibn hanbali aka kalande na be salijita yoro dola aka kalande be do ani mogo ce da kana ka saliji ta yoro noye no ba fo ko atese salijila tellement que jite bo ka chaya donc nonun ka famu donc ni bonda fana yen ni nye bonda imbanna bonda kura de benata ni ala sonna deresure ala ko yiranna subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وامتقاص الماء قال الراوي ونسيت